Tapi dia tu kata magalak makatan nyoko di. Ha? Dia tu kata pakatan ni galung ko mai. Wah. May gaya katusat di nakan nalalang. Iya tu makatan ni galunge ang kaparsaratan na de nawat di yumah. De to nawat dia perumang. Mesti amungi materu. Salama yakatan ni. Nasaba iya konu may tawe na makyas sele mancejiribay. May gani mapat di ulo. Iya. Jadi gadai sebenarnya itu hanya menjadikan barangnya orang jaminan dan itu tidak boleh berpenghasilan. Makanya kongka ulawan na ibu-ibu patama pagadaian itu disimpan di pagadaian, itu tidak disentuh apa-apa. Ia kolepak ni matuk di ini parewakan ipe mengulawan na, tidak boleh dibisniskan jaminan itu. Makanya ya kogalu yak katangi dia nawat di yuma dia to nawat dia perumang. Mesti amungi materu. Ia komeki mumai atau meki maperumangi angka sarana mesti mencaji pakkamajai. Pada gadayannya, misalnya tahu mai 2 tahun rewat ni alina. Pura nates Luqmanul Hakim na podangnya anak na nasa mego mitay na ko bicara tahu kampon nasa dito nang kana 7 ala ko unta na to si bawah si jokangi nalay untay na renring inapa ambok na renring ya anak na rukay monri nadapi si dia kampong pada makada pole rapang nadapi kanyuara nakada tewe tahu pabilin na yatu angka runtay makagalak matan na isya matan na reki wanang kemalalan napudangnya nak kada salah kina pak den to menre nak ya kedua di sana nak kedua napai naliwak kanyara nadabi na tapamakada tawe be tau pa de kaga asinyawana lemuna nyawana de menanam ni telokolo maka menaro tanah na bawa na sipak dua maka nak kedua lokolo de menam asinyawana napudangnya nak kada noko pe nak mata nala de gare koto dua dia nandang yolo kolo anak nana rendreng dati si dia kampung asawe tau mato pelemu na nyawana na palalang anak na pale na maka nyaman nyawana tu dayase podangnya anak na nase salay nak ko ya yase ya pepe yawah nai ko na yase ya perendring unteh na dabi si dia kampung asala manang kamanana sama ko anak-anak lemu na nyawana mana kana palalang ngambok na na pale na maka kanja tudan na yase na podangnya anak na kadaita ni gare na deto menre salay menre 2 ki salatoy iko menre salatoy iya jok iya menre salatoy coba gare na iya gare untai la yesang la yesang kada kega magatosi de panatama ko kampo kira kata lese ko katu tau jaga melo lalo hindi ka makole batu jama-jamangi ko dece de ka watak tanay na majai maka dete wat dia la kolak balik tanangi loka sisan na makanja nasa capu manu na lapoto gitu ni nang masigi makoto pada mi itu ko ase ipasa mako mega to mato acau to limore nasa mekeki nasa siapa aja berasi ngama pak tahu dia nak kena ngase mako tesakamai makada ase nai pakai Mario ni ide engkau mau apa kau tu 54 diisi jadi deh aja mau tanu pak makada ya kau tahu lino emelo tanu dia kagak purana iya jadi roba makada pakanjaki banyak untuk mapedeceng aja na tahu urusan iya mako tu pada me tu maprotes mako tu kan rata-rata tu ya tu magala emas protes ya mi ko jumain nang kalau masigi maka da topi pakato bay barakallahu na patama mangulo saliwa memang di sandala nah iya tapi deto na ko kumaya kampung di iya jadi jadi makanya upasangi dalam agama gitu Pak ihsan itu makan jalada mapedeceng iya aja nama kada makan jat kita maka dia to pandite
iya ko makanja itelokori ko mu makanja to mapasiwala dece muasanna. Tapi iya ko majai telokori ko mu makanja loko alena maki bua dece ni asanna. Iya no riasang ihsan. Iya na tunakada tau pandrita iya ko melo ko tama suruga masagina lalang mola tama demu antri ya dahulunal jannata salam. Pada kalau ko mapasa na din na sopasa. Maja ko tolo pasay na din na pasa na mo to melo lari. Mo ko na di mo tajang may kita masuruga langsung di mo tajang telu mo nomor si dioto ko makasiwir ribat tu namana tinro na teh sampai tahajud namudun ra kami. Yang kedua wala ni deceng tau mapeja elo koriko kong ka tau maseke abasa ko kong ka tau to lipau jako ilaw daw ngi salama ya kong ka kareba makalilala tu ko tapo kada ade tau pakanja na ya tu de na mungkin mako tu eta salam itu makiro yan tu ya sa ipapakalulo atawi. Kemudian yang ketiga wajarengin ren atau makin reng aja tapodangi bali bolata macicil motor ini palepa saya iya asali iya magai detulai oh mata jam memang ita masuruga ko mako itu iya makurat tau mulai tapi yang kamu mulai ya ro de nama rajita masuruga iya makura memang pak sisa butau dale kong kecil di iya mime gai di kong katau masesa anu na motoro na den ule pataru cicilan na lai puna me kada baluk kiru bawa ni na ya meli iya ro padahal haram nah harangan agama itu jual belian diharamkan. Dena waddi yalli agaganna tau mak balu na reko terdasai diharamkan itu barakna makada angka inran na kasih mena baja na takok motorok na mena balu makada tanyana hargana motorok na mena na balu kagi na sabak mendadai itu diharamkan dibeli naten nabita magi naten nabita maka nabita jangan engkau menyiksa saudaramu dua kali aja musesak kaduai masussa ni angka inranna molli sempoto ya agaganna itu agama mengatur yo pui di ipo jilada ni komako yo wae nasa khais tos sarolopo nah nasa ni dale lopo dena wading iya na tu napalaba ite gadai okon itu nalaba palaba asangnya gadai jadi akong katau mek bali motoro na makoro aja tali na sabak masese tapo dak bani maka dade wah katani bani motorokmu sia gadi mau butuhkan alai nah itu gadai dibolehkan. Jadi sebenarnya gadai itu menghalalkan jual beli yang haram. Tapi dia tu kata magala makatan niyo ko di dia tu kata pakatan ni galung ko may wah may gaya katusat dinakan nalalang iya tu makatan ni galunge ang kaparsaratan na de nawat di yumah de to nawat dia perumang mesti amu ngi materu salama ya katan ni nasaba iya konu may tawe na makyas sele mancejiribay may gani mapat di ulo iya jadi gadai sebenarnya itu hanya menjadikan barangnya orang jaminan dan itu tidak boleh berpenghasilan. Makanya kongka ulawan na ibu-ibu patama pagadaian itu disimpan di pagadaian itu tidak disentuh apa-apa. Ia kolepak ni matuk di ini parewakan ipe mengulawan na tidak boleh dibisniskan jaminan itu. Makanya ya kogalu ya katangi dia nawat di yuma dia to nawat dia perumang mesti amungi materu. Iya komeki mumai atau meki maperumangi angka sarana mesti mancaji pakkamajai pada gadayannya misalnya taumai 2 tahun rewat ni alina rewat ni ruang gadayata misalnya nakatani teh 10 juta namenre 2 kali panen tapasoro ni 20 juta bersih 10 juta bersih taparewakan ni galunna tawe nasabak rewat ni dita may kani mapat di ulo
Makomo karo? Oh. Walengi solusi. Walengi solusi. Iya pale kociaki nakan nariba, ang kedua lalena. Yang pertama sewa lahan. Sewa. Biasanya sewa lahan pada ko makontrak bola ki. Iwaja imakada 10 juta si tahun. Ah, itu sewa lahan, siagi-siagi selek na yalamanang. Tapi ia komandre balawe atau nalai serang, yang penting 2 kali panen mesti kembali normal. Karena namanya sewa lahan. Itu tidak riba. Pada koto kontrak bola, ya nadapi si tahu, alen ni bola na tahu Ah, makanya makada siaga hetto, misalnya makada si di hetto 10 juta 2 kali panen. Itu namanya sewa lahan. Iya. Yang kedua, kode tu le mulai ya Roma kada wae, pemandre balawe rugi gitu. Nah, yang kedua, agak jual beli berakad. Yang pakai akad mut'ah. Pekuyasang. Akibuaki perjanjian. Maka da iya galunge detia wakatan ni galung. Tapak beli bawan nak setahun ini tapak ketaniangan. Maka da 2 tahun. Maka da pakuye. Tabalu bawa ni lokoya 2 tahun, 2 tahun kemudian tali pemak dengan harga yang sama. Iya, namanya jual beli berakad. Jadi yaki borang surat, saya menjual sawahku kepada si A dengan harga sekian selama 2 tahun. 2 tahun kemudian maka si A ini menjualnya kembali dengan harga yang sama. Ah, itu namanya jual beli berakad. Wat ditala aselena. Tapi tepat tanda tangan mana nih ahli warisna. Itu boleh. Nah. Dena nakan nai riba. Pokok nana mau 3 kali panen. Dena nakan nai riba. Tapi kapan maka tani galung ni natako na perumangi atau tumai nendre aselena, maka itu riba semua. Nah itu riba 70 talu dosana. Dosa kami nama bicu pada narekoto bersina dengan orang tua di depan Ka'bah. Nah, ini mana purana upodak? Le tanya lo rusak iya. Iya mah tu kok suruh de kada purana tu lo podale na tu me tu makan do. Salah saya ini ya urusak gue. Hah, tak paham ni. Jadi itu kuncinya. Iya. Nah deto je pak nama raji ko melomui maka de melomo ka dewa katani ya tapi wali 2 tahun. Sia tahu memang pakatania enggak maka dah 3 tahun. Siaga misalnya 40 juta oke lah. Tapi wali selama 3 tahun dengan harga ini. Tapi nanti 3 tahun kemudian mesti ubalu wali pemang dengan harga yang sama. Tidak boleh berubah harganya. Ah, dia nawat di nabalu leang. Angka memang to akad nah perjanjiannya kedua belah pihak. Itu boleh. Ah. Man rasa nih. Kemudian saya lanjut. Jadi naru yasang ihsan ya, mapedeceng. Kita usahakan nih 2 talu tu pakasiwe pa okwilalan nagama 2 talu pakasiwe. Nasabari na malomo tawe lolongang asalamakam. Ya melo pangolongan ni. Ang kedua talu pakasiwang nasabari na malomo tawe lolongang asalamakam. Iya. Nomor sidi pasidak karahasia. Ya. Aja niya pitas sumbangata. Usahakan ide ni risa de toni sangi tawe. Aja tisangi makadang kasumbang aku deto ni sangi teh maka dia sumbang. Iya, gak pesantren sama cawe. Pesantren na guru ta sama cawe. Asumbangi okoro tapi angan anak okoro tatanggu pak kamajana. Namo si dimi tatalipong ibani pambini okoro makadang kaganana aku tu dia na mampu. Idi wajarangi pak kamajana masikola anak okoro. Detis sangi makadaya lo wajarang detonis sangi makadaya bantu ka ya tau make tu nasa nabita napai malala lo kepada masar ni jampu deni pai antri dena lete ko siratal mustaqim itulah disebut dengan sedekah rahasia
Salasay mati ron anak masikola si runtuk ki denang kanis sangi makadaya besa wajarang nga sikola ko watu ko masikola. De to niris sa makadaya besa bantu yan anak watu na masikola. Apa iya ko itay tau ibantu iya na madeceng aga mandaripaw iya niya tu biasa mewai wikinetan niya iya. Biasa ketemu aku tuh iya. Yo pokode niris sa makadaniga ibantu de to nis sangi makadaniga bantu ka iya na ronasa nabita sadaka rahasia. Agar nasa nabita ia tahu make tu dia nalau pada masar antri napai malala ni jempu dibawa ke ila rafiqil a'la iyo poko napa si pulung ya nak yating na panalengam palo napai soting ibalender mo pa yato panalansu meta mo pa mapat di ulo yato tahu sahakang inangkas pas sidakata rahasia sahakang itu yang ibadah yang mudah, magampang. Dito na mega, na mega. Iya. Apalagi pak kepala korang, iya. Apa aja ko sumbangan nasangnya nabita dega cautanri apalana mengalirkan air. Dega cautanri ubuka had desa ibu ani muslim. Dega cautanri itu sumur bor apalana. Dega cautanri nasabak napake te mak jenne make apalangi. Sesa jenne enota na miti na inungi bere-bere manci pasidak kai. No yo kora nasari manci pasidak kai no yo koronino ngalati aga ko may manci pasidak kai ninong itawe patapulo so na patapulo nina na pacapu ko watana agi na pigaw tay ko de chemo to lilolongan pasidak ka maagita na din na paja mataru cica miyaki buai gitu. Jadi na tunakan nabita pahala yang paling besar adalah mengalirkan air dia itu kan pada sumur bor na masih kita na dega siya kan atau mak jenne. Ya ko ninungi tawe, apalagi ko pasantre pakapala koram ninungi, na patapulos soda, na pacapu ko watana, na siaga aya, na pala iro patapulos soda, maka kira-kira ina ini tahu mau palada, gitu kan? Ina tu nak ada mengalirkan air, sesawai ninung yolo kolo make apalagi, no yo ko sarrien, no yo ko tanat-tanangi, mak buai tanat-tanangi manci pasidakai, ina dena me lobang patu, na latu so kiama. Capu pita okolino na pajam minungi idere unro kanjane tu mapasoloe itu. Nah. Jadi sumur bor dito je nama soli pak bor ma ko di. Ya mi ko bor masila 15 juta. Iya ko bor biasa mo dito nama soli ang 4 juta. Iya ko kaano pak makade masigi na bangun te na mo din ko kampota. Iya ko masumbangi aja na cidi masigi. Tunri masumbang siya kan na masigi o kubila he. Asu pokokna ta sumba manangi. Apa iya ko cidi mi masigi tunri masumba cek dela ada mi apalana. O kumibate masampaja talulungan apalange. Yo buko ta sumba mane mapamulo ko capana kampung letu betau hais. Naon rimana te masampaja makae ga. Na mo jadi na mega. Yang penting kasumbangan ta. Ama kiro aja ta pasidi taurogi itu na pasidi sumbangan. Iya tau rogi makanya aku itala iya mi ko cidi masigi ibangung maka masangi mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala barallahu lahu baitan fil jannah ya to siya tu kanja na maka de nabita ya nang katau bangun masigi o kolino na mau pada misirat dongi ko rupuang Allah ta'ala mo nakatay lay bangungang istano ko suruga na mo din nasampajang iya. Ang kakama tau sogi magala mabangun masigi na din nasampaja itu taong kana bola no kusuruga demi na tama. Kama kadami na bitalay bangungang de nakadai patami suruga. Yaki buarami bola. Iya mi ko masampajangi ang kabolana kato nalalan na tama. Tapi engkau tu tahu rajin lo masam pajak dia sumbangan na, ya na tu tahu matu mampat di ulu, tama suruh ka dia nonroi. Maka apa tu kata makoro biasa ustaz itu makoro pak jama sumbang. Sila dak pengajari teh asal kau tu tak ada Paul bala. Wah, asal kalau tak ada Paul mai tak tusu, ya tu rasa pasti dak na tola bala, ya tu pasti dak de na mate majata we dau mardau kum disadaka burai la samuna sabab pasidaka sisan lalu celengan ngukulo na makapet jamina sorong matar anjok kayak gitu
Kadang-kadang dito ga ustaz ko makoro. Iya ko sidap ki ustaz na soro mataru ichilengan etakabi kada he. Iya ko ustaz kabi. Maperingeran. Di nama siapa? Iya. Tapi memang tuh yang paling berat diceramahi itu adalah orang yang tahu ayat. Oh maka gitu. Ya ulat birang Pak Paboto elau ceramah ini ustaz. Ya kau ustaz si ceramah itu baca ayat nasa apa lah ya tuh. Miak misat tuh. Ya kau Paboto kasih wede metu tu pahang ustaz anu tuh kasih. Iya kau tahu ustaz makai kecincolan. Iya jadi tantangan. Makanya pede maca itu teh biasa pede marat jingi ceramah. Iya. Ya tuh tomatot tadi. Padahal kau mantan resikolan atau itu boy mega tuh bicaraan. Iya. Tapi aku tahu matan repahan namanya amat tuh. Ahlan wa sahlan guru tak masya Allah. Ini lama baru ketemu beliau, masya Allah. Ya lagi guru tak. Sini ya. Mohon izin guru tak lanjut ya. Jadi itu kuncinya. Kemudian kan mahalal bihalal ki asanna toh. Aga ji riasa halal bihalal. Tomak basara ya asanna ternyata basara. Tuh halal bihalal. Iya kui pak bicarogi maka itu si halalakan. Gitu. Iya kui basara al halal bil habi, al halla bil ma, al halla bil syai. Telu ya ko pak bicara gimana napa kata iwan namarota napa tenangi napa rada iwa magaru kemudian nalagai anuma mak ganggu istilahnya yang tidak baik. Telu. Jadi rokoto maka dah halal bihalal sitonganna ipaket iya numarota ipa tenangi anu maluca napa ilat gak iya rumah ganggu kin rimonro ya tu biasa marota pikiri ya tu biasa si garu-garu ati iya ro biasa makalelep pak kita na pareng kalingai iya na tupai ko mahalal bihalal ite ko tomak jamak biasa bukin ribawa limai ko lepai. Koma jama ki angkat tila kulun nah angkat tila corona aga betuangan nah rede gitu coco kuna taro kere-kere mita ko tapi wak dampeng ino itu kada pura je tu mapalau lukum mita kuna taro kere-kere tapi wak dampeng ino ya nariasan ipaket tak ya numarota ya to sinare ko to majama ni tila koron maka da pura je tu si garu-garu atiku mutaro tapi wak dampeng ino. Ya nariasang tapaul tomak jama supaya siap dampengi nai bawa lok koron rak besen onrui masusah. Pangkat oje itu tomak jama de napa aja sigarik gisin nah. Sasa dampangnya nasinya. Enggak kiru moi bagin. De siap dampang asannya tu teh tu make itu. Ditu kagok kowe. Iya. Iya kokui agama aga parentana. Maraji parentana tu. Biasanya tahu bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ya tak katanya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tahu angkai mas sumbang mas sidakangi orang parana dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Biasa kira-kira mas sumba kuidi kekurangan toh. Biasa mungkin mas sumba dalam kondisi kekurangan. Angkain ramelo iwaja. Dalik maka cipi. Angka to patok bawang pelok lobolah. Itu. Biasa mui liseri makero. Iya na tahu makero. Betul na mas sumbang dalam kondisi sempit. Iya pokok tahu sogi mas sumbang biasa. Tapi kau tahu kasiasi mas sumbang itu luar biasa.
Yang nak guru tak kali siden reng. Angkat tu si pak makan jalan dah. Ia tu membesar.